no. Meze neza. Karibu. Meze uteze. Sawa bwana, sawa neza na. Ibijyanye mumbwire ndaje ubu Hadash, meze neza ariko. akuje namuguru. Cyane ko turi ahantu heza mufite intebe nziza. Ibintu byose ni sawa kabisa. Urakoze. Sikuza nuko bashimira umuntu ega nigeze unansoza. Kiroha. Ariko nawe mama. Aya, siraho. Nene? Bitatu. Ni biki mu rugo rwanjye? Tatu ni nimaraje naza mukadukunda. Urakundana? Urukundo? Niko musore? Karame, pereza. Yamaye. Urareba ute? Nene. Banza ikemura ikibazo cy'uriya muntu afite inzara. Genda. Afite ikibazo cy'inzara. Genda ikemura. Niko musore ngo bakwita ngo nde? Ngo bakwita ngo nemu? Muraje. Ushaka kuvuga iki? Neze na nyine bisanzwe. Nko bana ndabaye twakabari. Okay. Hanyuma se ukora iki? Yes, banje ngo ibintu by'imirimo myinshi. No mu gakinjiro nakoze nyine njye mu bintu byinshi. Aho kunyine biramura ibintu bijyanye no gutereta. No ngaraga gusa. Niko ukora ibijyanye no gutereta. Wize amashuri angahe se sha? Aya gutereta bwabyo ni impano y'Imana. Ufite impano yo gutereta ariko ntabwo ari nk'umunsi ugiga. Uzabaze nene buragenda namuteretse kandi nunda cyamutereta ni impano baritara nko gukina umupira. Uvuka? Mu nda ya mama. Niho uvuka? Iwanyu niho mutuye ni? Mu nzu, dutuye mu nzu. Mutuye mu nzu? Nene, muzanire ibiryo. Muzanire ibiza abantu zarye bari muri gihugu cy'inzara. Murya kamwe ku munsi wanyu. Kangahe? Buri munsi se? Ntabwo murya buri munsi wanyu. Etse ko njye urandanda naze nabo kandi nabo ndende kabisa. Ntabwo uri burye. Ndahaze unanyuza ahantu henshi n'ijyana naramweye kabisa ubu nta kibazo ngewe naje gutereta gusa uyu munsi ari nabyiza ko no kugenda ujyaga gusa. Nyine nuko nahaze naho Nose murakomeje. cyane. Abana ni basi tugasongera hamwe. Nzeri isahani. Muzanire isahani n'ifuje. Ndeba mu maso nta kibazo. Nene, nguru tuvuga. Ariko njye ntabwo ndya ndahaze. Urahaze? Biragaragara urahaze. Ivutu ndimo nari kurebamo ni ukuri. Nene, nguru tuvuga. Subize naze. Nguru tuvuga. Ndabizi koko ufite ubize mu gihe cyo utangiye gukura. Ariko se ko navuze ko ibizandanira hazaho uzabifata noneho uriya cyane gishunzaniye. Dadusoma umuhungu nk'abandi. Umuhungu nabajije utagira adresse, utagira ishuri, utagira uriya muhungu uriya urumva. Urumva ari ukwiriye uko wandiko. Dadu. Nimaje ndamukunda. Ko ni umuhungu w'inyangamugayo pe. Inyangamugayo ntaturuka ase no kwanya. Ndetse yakwibwiye. Anyibwiye se adresse ntaza haturuka ntaza hava ntazi iki ntazi ko na ruguru. Yewe. Ababyeyi twarabura. Mbakubwira.
iriya ngo genda isore mu genda usore rimwe kina n'imbwa kenshi kugeza aho wita fiyanse yanjye ngo ni imbwa genda usore simushaka Daddy basi amubabare akabanza akamara kurya deni akabona kwita agenda ibisiperi bikomeye amasorori yanyu nabonye akozwe mu byuma bya aluminium arakomeye cyane rwose ni original karite nomero ya mbere ngaho nagura ibyuma bya aluminium bwa